hvala puno svima što ste došli. Zadovoljstvo mi je da predstavimo našu sedmicu za naše kuhinje u Bosni i Hercegovini. Vi imate vrlo dobre namirnice i to je temelj italijanske kuhinje i mediteranske kuhinje također. I zbog toga mislim također da su bosansko-hercegovačke proizvode i namirnice vrlo dobri za italijansku kuhinju i mislim da Bosna i Hercegovina može izvoditi puno proizvoda i Italije. Šta volite da jedete? Šta biste nam preporučili da probamo od italijanske hrane? Imat ćete naše šefove koji su specijalizirani u regionalni. Dobro, ali vi nam recite što vi najviše volite da jedete? Koja je vaša omiljena italijanska hrana? Vi. Ja želim parmigiana. Volim parmigiano. Parmigiano se sastavi sa patinganom i sirom parmesan i paradajz. I ja to mogu pojesti svaki dan. Još jedno pitanje isto za vas imam. Kad jedete pastu, špagete, da li jedete samo sa viljuškom ili sa viljuškom i kašikom? To se može pitati Italijane. Samo sa viljuškom. Vivere all'italiana, živjeti na talijanski način.